Ja sam Lana Pantelić, krenva 4. razred osnovne škole Kozala. I malo sam se pozabavila filmarskim besedami, ke su se nigda čuda više rabile nego sada. Neke riči Zoran Krušvar spomenul v članku Rječnik filmarskog fakina. Ke su to riči i ča one znače? Lepo je da ih sada čujemo i da kad god hitimo ku otjadu va rječnik lokal patriota, vaken moramo naći se puno domaćih beseda. Na primjer, fakin dolazi od fakinu. To je obično bil jaki čovjek ki je vriki putnicima nosil borše i kuferi. A danas ima sasma drugo značenje až fakin. Uvijek rečemo za nekoga ki ni od poverenja. Batifijaka, jelenčina, onaj ki neće da dela i ima jednako značenje kako i nigda. Novinar Mario Batifijaka je rekao da ga je nono tako nazval, až mu ni pomogao drova nosit. Karampana. Rič prema Rampani, ulici v Veneciji, ka ni bila na dobron glasu, pa se za sreća ni valjalo užalo reći da je kako ili ka Rampani. Zato i danaska za nečća je zahitit, obično za staro auto, rečemo da je Karampana. Okolice. V Riki se govorelo andar okolice, za onoga ki se radije šetal mesto da greva školu. Sve su to naše domaće besede i velo bogatstvo našega zaika.